laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. الحمد لله الذي أنعم علينا بالإسلام وشرف الإنسان بالقلب واللسان وفضله على سائر خلقه بنعمتي المنطق والبيان. أحمده حمدا يمد بمواد الإحسان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بين وأنار واصطفى واختار. اصطفى الرسل والأنبياء على سائر البرية واختار أتباعهم على جميع الورى، فجعل لكل نبي أمة ووزراء وأنصارا ولكل رسول أنصارا وأعوانا، رفع بهم المنازل وشرف بهم القبائل، فجعل نبينا محمدا سيد الأنبياء والمرسلين، وجعل أمته سيدة الأمم، وفضل أصحابه على جميع أتباع المرسلين والنبيين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم، صلاة وسلاما يبقيان في كل زمان وأوان. رضي الله سبحانه وتعالى عن أصحابه الطيبين الطاهرين الذين تخلقوا بأخلاقه وتربوا بآدابه وكانوا معه على كل أمر جامع، فلا أحد كان أطيب منهم ولا أحد جاء أخلص دينه لله ولرسوله مثلهم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في نشر الدعوة الإسلامية الطاهرة، فكان الله وليهم ورسول الله قائدهم، فرضي الله عنهم وعمن سار على نهجهم، وأحب من يحبهم وأكرم من يكرمهم، وأذل الله من يبغضهم ومن يذلهم. أجارنا الله من فتن الشيعة والرافضة. أما بعد، إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه البقعة الطيبة المباركة أن يجمعنا كذلك في جنات غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها، قصورها ذهب والمسك طينتها وزعفران هشيش نابت فيها. إخوة الإيمان، فإن موضوعنا كما سمعتم آنفا يدور بمشيئة الله تعالى حول فضائل الصحابة. أعني بذلك فضائل صحابة رسول الله رضوان الله عليهم، الذين قال الله فيهم الذين زكاهم الله ورفع شأنهم ودرجهم بأعلى الدرجات وأنزلهم بأحسن المنازل ووعدهم الجنة. هري جياب الله إن بركة دوري إن الله سبحانه وتعالى الله مهندن أهور ما ونيمنيري دين الإسلام ووطني دون حق التذكركي ko sikim boni woni ellaw o neminiri en nemaji ɗiɗi al aqlu wal bayan, haqqilkin e tasakuye on. o yiwten ka suratu rrahman o wi arrahmanu allama alquran khalaqa al insana allamahu albayan. allahu taala o jippini alqur'anare nden o tagi neɗɗanke on o andinimo ɓanganduye, mana o andini neɗɗanke, o hokki neɗɗake miijo ko o peesira hakkunde ko boni kon e ko moƴƴi kon. wana o wiiri e noon e aya goo wa hadaynahu najdain, eno wa o wiiri e noon e aya goo inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. allahu subhanahu wa ta'ala o tagi o suɓike khalaqa fastafa waktar, o tagi ha gasi o suɓike o suuti kadi nder ko suɓi kon o ɓurdindini, o teddini ɓe o teddini ɓen, o jasini jasuɓe ɓen. walillahi l izzatu jami'an.
allahu subhanahu wa taala o suɓike nelaɓe makko ɓen o waɗi ɓe ɓurɓe moƴƴude e windere nden ikhtara al anbiyaa wal mursalin wa ja'alahum khayra al wara o waɗi ɓe ɓurɓe moƴƴude e windere nden o suuɓi kadi jokkunoɓe annaba ɓen e nelaɓe ɓen o waɗi ɓe ɓurɓe moƴƴude e moftaɗuji ɗin e nder ko suuɓi o suuɓiti o suuti o suuɓike nelaɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o ɓurnimo e hoore ɗen dangal ko suuɓi kon ko ɗum woni yahluqu llahu ma yachau wa yahtar e nder ko suuɓi kon fop o suuɓike nelaɗo meɗen on muhammadin sallllahu alayhi wa sallam o ɓurni dendagal huwa khayru l awalina wal akhirin huwa alwaladu lwahidu alladi afdalu min walidayhi huwa khayrun min abihi fala fakhra kanko tum ɓuri ben mum kanko tum ɓuri adiɓe e sakkitiɓe annabijo sallllahu alayhi wa sallam o suɓi jokkuɓe mo ɓen ɗum woni sahabaɓe makko ɓen o waɗi ɓen ɓurɓe moƴƴude tage fo ngon o waɗi mofte annabijo on sallllahu alayhi wa sallam mofte ɓurɗe moƴƴude ɗen wonande jaɓuɗo kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas o suɓi sahabaɓe nelaɗo ɓen o ɓurni ɓe dendagal tage fo ngon wona annabaɓe e nelaɓe aditinoɓe ɓen o funni annabajo goto ka banu israil e sahabajo nelaɗo goto daraja o funni julɗo goto gomɗinɗo ka umma islamiya e sahabajo e sahabankeɓe annabaɓe ɓen ka banu israil haha fadlun min allah ɗum ɗo ko ɓural e moƴƴere e bagoral immorde ka allahu subhanahu wa ta'ala haray siɓɓe tedduɓe ɓawde mi hiwri o ngoɗo hiwrango islam miɗo toro allah mi torano hoore an yo allah dandu en fitna yimɓe jarri boraɓe shi'a yagal ngal mana bone maɓɓe la'ani bi fitnatihim mi fandaki wi'ugol bone maɓɓe piggal maɓɓe e kaso maɓɓe komi faandi ko majjere maɓɓe nden mi fandaki e maɓɓe hoyre nden yennugol en ko golle maɓɓe toñugol en ko golle maɓɓe warugol en ko golle maɓɓe ɓoyinoɗe so tawi ɗum hawri e goɗɗo e meɗen falillahi alhamd nasalullaha lahu tawfiq par ce que ɗum ɗon ko ɓe andira ko adatuhum ida amkana allahu lahum almusaytara ala almuslimin ko allah weɓinani ɓe wo dominugol influence e hoore julɓe ɓen ɗum ɗo woni golle maɓɓe ɗen ka adiɓe maɓɓe e sakkitiɓe maɓɓe alkufru milla wahida kefera ko ngun ko laawol gotol tashabahat qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗen no nandi koɗe goote no allah moɓidiri en ɗo nin yo allah moɓidiro en nin kadi ka jannatul firdausil ala galle ɗe andanda hoorema ngalu mum ngun ko wela e allah kawtideteɗo on ko annabijo on sallllahu alayhi wa sallam jon aljanna on jon galle ɗen waka loosuɗa ɗon ka luuɗa ɗon jon galle ɗen ka aljanna ko allahu tabaraka wa ta'ala kuɓeji aljanna ɗen fuu ko kanŋe ɗum ino urinira misku leɗɗe e fleur ji e piindi koni toon kon fof no uura ko wiyete zafaran urangoji ɗiɗi ɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallam maaki si tawi ɗum sintinanoma ka aduna ɗo ka nder baharuji wara eno koni kon ka nder baharuji fop ko lewñendi mundin e weliendi mundin iden hadihi dunia husu'a shay'an tafiya nduɗo adnaru jogitendu hunde jasude wano imamu nawawiyu makiri noon rahimahullahu taala o maaki inna lillahi ibadan futuna tallaqu dunia wa khafu lfitana nazaru fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu saliha al a'mali fiha sufuna allah no mari jiyaɓe kala banteɓe ɓe ndaari aduna ɓe tawi aduna ndu wonaari galle ka wuurowo heddo ɓe eɓɓi aduna ɓe waɗi aduna diidere ala e kulle ala ka diidere toon ñamayɗe noobi e liƴƴi jani e bolle muɗum ɓe tawi lumbugol nden diidere ɗon e ɓorta ko ɓortagol wukko ɓe ɗaɓɓi laaɗe moƴƴe ɗum woni golleji yamiraɗi ɗin e accugol haɗaɗi ɗin ɓe waɗi ɗum laaɗe ko ɓe lumbira nden diidere
yalla waɗo en sifa ɓen haray wano siɓɓe min ɓe makirani en nin en ko yewtugol fi ɓural ɓe sahabaɓe mana si mi wi sahaba ɓen wondiɓe annabijo ɓe sallllahu alayhi wa sallam aray mawdu on ko raɓɓiɗi kon koto e ñamuɗo waktu on fof ka mukaddima e yewta e toɓɓe jeego e nder mawdu on si Allah muuyi hannde sinaɓe ñande goo kadi ma woɓɓe goo kadi par ce que koye wonu mone yo l'islam on yetto wota e wonu mone ko enen yettini wonen mone yo l'islam on marsu wota en waalo ko be enen taw si ɗen tafani wallingol foolingol islam on so tawi en ala ɗen becce ɗon yeloɗen tuyo Allah waddu worɓe wallodiren e maɓɓe ha l'islam on hewta ko Allah faala ɗon sabu Allah fodiyen l'islam on o memay ko Allah heɓɓi ɗon inna allaha la mutimmu nurihi walaw kariha alkafirun andi Allah no yewti nokkil tati o wi nokkugo mushrikuna nokkugo kafiruna nokkugo fasiqun so jetti ɓen ɗon fasiji ɓen ko yimɓe majjuɓe ɓen sintuɓe laawi ko ɓadoro Allah acci ko annabijo sallah sallam jokkuno kon kafiruna en ɓen ko andaɓe algarbu wa man yugharibuhum amma alfasiquna hum shi'atu wa man yushayi'uhum amma almushrikuna fa innahum ma'rufun ɓen ko andaɓe mushrikun ɓen ɗon ko andaɓe min qudama almushrikina ila hudasa'i almushrikin ta aramɓe ka sakkitiɓe ɓen ko andaɓe haray toɓɓerara nden nden en yewte fi ko honɗum wiyete sahaba ta'rifu sahaba awalan ذكريات فضائل الصحابة في القرآن ثانيا ذكريات فضائل الصحابة في السنة ثالثا فضائل الصحابة العقلية السالمة رابعا من يحب الصحابة وكيف يحبهم خامسا التفاضلات الواردة في الكتاب والسنة فيما بين الصحابة سادسا وأخيرا aray ko ɗeɗo toɓɓe jeego falde yewtude aɗa nun ɗum ko définijugol ko honɗum wiyete sahaba sahabankejo ɗiɗi yewten fi ɓuure sahaba ɓen ka alqur'an tati yewten fi ɓuure maɓɓe ɗen ka sunna nayyi yewten fi ɓuure maɓɓe ɗen ka haqqil hisuki hayti qur'ana tawaka sunna tawaka ko honɗum jon haqqil hisuki duwa fuɗɗude maɓɓe kono duwa ɗen ɓe faamide man hum ladal aqli salim ɓawo ɗum yewten fi ko honno sahabaɓe yiɗete ko hombo yiɗi ɓe en tumange yewtoy ki yoga e ɓuure ari hakkudeji maɓɓe inchallah kabe ko seeɗa ñomiketin toɓɓere ɓe ɗo ko darsu janggueteɗo abadiyen sarmadiyen ɓe tolil hayate eɗa wawi janngude fi fadailu sahaba ka qur'ana ha ñande mayɗe kono e ƴettey tun kabe ñomite seeɗani le deqil waqt wali ajalati nnas saabu faaɗugol waɓɓuto on e hawjere yimɓe ɓen haray ka al unsurul awwal ka suutem mana toɓɓere tosokere aranene nden man humu sahaba si en landama si en wi fadailu sahaba yo Allah yarlo sahabaɓe nelaɗo e teddine sahabaɓe nelaɗo yiɗen sahabaɓe nelaɗo ko honɗum woni ɗen sahabaɓe hali sahabiyu est ce que si wiyama sahaba jaray ko julɗo wonɗo o kalla ko ɗum si tawi ka munjid ko wiyeten ko on larus jano on encyclopédie arabe on ɓe wi o ko wiyete assahaba assahabiyu almansubu ila sahaba wa huwa alwahidu minhum ko nin ɓe définirta o sahabajo si wiyama ko goto wiya sahabiyun mana jam'u mum on ko assahaba no toon kadi kalima go nanduɗo o ɗo assahibu wa sahabiyu no serti assahibu kad yakunu mulazima wa kad yakun bimana zawja no wiye sahib ko ɓengu fandama moodi no wiye kadi a sahibu mana jokkodiraɗo ko ɗum waɗi jomiraɓe gande ɓen wiyata sahibu rasulillah ko ɓen tako ashabu rasulillah aw sahabiyu rasulillah si wiyama sahabiyun e si wiyama sahibun no tetti seeɗa ka arabu ɗum ɗo hada huwa tarif al awwal ɗin mum ɗum e ɓe wi sa wi a sahabiyu jam'u mum on ko wonata ko a sahaba sa wi a sahibu jam'u mum on ko wonata ko ashab sa ari ka muannas ka rewɗina ɗon ko ɗon sertata assahabiyu muannas mum on ko assahiba si ari ka jam'u mum ɗum ka jam'u muannas ko assawahibu assahiba jam'u mum o wona assawahibu bimana assahibu amma assahabiyu muannas mum on no wiye
الصحابية جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالمهم فالتعريف الشرعي للصحابي بيو definition شرعية ينكو جوم تعريف شرعية ينكو جوم ونندك بيت صحابكم هنا دون ابن حجر الأسقلاني صاحب فتح الباري عديد شرح صحيح البخاري ابن حجر الأسقلاني كأودو تعريف ودي شيخ الإسلام ابن تيمية كأودو تعريف ودي ابن شقيق رحمه الله تعالى السلفي أندون كدي كأودو تعريف وندوارد دو ودي ابن منظور كلسان العرب كانكو كدي كأودو تعريف ودي وهي الصحابي هو كل من آمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم ورآه وصاحبه ولازمه وناصره صلى الله عليه وسلم ذكرا كان أو أنثى. لا والكسل بليو كل صحابة وكلا قم دينو دون لادو الله يلتي باو قم ديني لادو وقم ديني الله وقم ديني لادو الله صلى الله عليه وسلم وناتك الإسلام ويري نلادو الله ونجيت مكو دين وجوكندير نلادو كفاندي او هايتي نيالال ابن حجر o maaki arnoɓe yi nelaɗo ɓen walari ka saare ka nelaɗo wonno ɗon sako ɓe yitamo janggo ɓen ɗon ɓe wiyetake sahabaɓe kono noon kanko tigi yeeso ɗon o wi'i si tawino nun wona hawjere fi woto wondu e nelaɗo ko ganto heeɓi o ari bimbi o yiide nelaɗo kiikiɗe o wayniti o wi on ɗon ko sahabajo ko min o iwde kon ɗo ko gunɗo mettuɗo famde seeɗa par ce que layi fuɓe ɓe Allah jarribi no wi'i ko honno Abu Hurayrata radiallahu anhu fillori guluji 6 e temeɗɗe goɗɗum sahabaji hadiseji nelaɗo sallah sallam ko duuɓi ɗiɗi o wondi e nelaɗo donc koye gandu wonde si neɗɗo ari o yii nelaɗo haysi ko ñallal gotal o wuuride nelaɗo ɓay tun ko gomɗin ɗo o ñiiɓiɗi e nelaɗo o walli nelaɗo haysi wona tawde nelaɗo fiyo dina kan yaaju woni gorko woni suddiɗo oɗo ko sahabankejo kontitin wa hada tarif imamu nawawiyu o adinoke makude ɗum ɗo ibnu kayyim al jawzi janguɗo e juuɗe cheikh l islam ibnu taymiya o maaki wa hada tarif huwa ma alayhi l umma o wi ko oɗo tarif woni ko mofte islam ɓe woni e dow muɗum wonde sahabajo ko kala gomɗinɗo Allah e nelaɗo o yii nelaɗo o ñiiɓide nelaɗo haysi ko seeɗa o ƴetti diina kan e juuɗe nelaɗo ko raɓɓiɗi o walloyi diina kan ka sakiti haysi nelaɗo ala ɗon oɗo ko sahabajo donc ara nden ɗon toɓɓere en faami ko ɗum ɗo wiyete sahabajo ko gomɗinɗo ka pular meɗen wiyen ko wondiɗɗo nelaɗo ka pular wondiɗɗo nelaɗo ka français ɓeyna un compagnon du prophète ɓeyna ka anglais de follower mana ko jokkuɗo الذي اتبع النور الذي جاء به on jokkuɗo oɗo l'islam o nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam arde muɗum ɓeya ka haala latinje espagnol je to ɓeyna compagnaro c'est à dire o wondi ɓe wondi ɓe jokkodiri sen wi enen ɗon toɓɓere ka taɓɓere ɗimmere al zikrayat fadailu sahaba ridwanullahi alayhim ajmain fi l qur'an si en ari ka al qur'ana ko Allah yewti fi sahaba ɓen kon o manti ɓe o towni fi maɓɓe o holli en himo welaɓe ɗum no ɗuuɗi kono e raɓɓiɗoray en ƴettay tu yoga e ayiji alquran en wawata lintugol ɗe fof e nde ɗo jonde wotere ka suratu tawba aya 100 e suratu tawba Allah wi en والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله تعالى والسابقون الأولون أدينوبة السابقون داري الله نريد تبيجي إدي فيرو دي هونده وطره في جماعين به ما هو نريد أنتم السابقون والذين اتبعوهم ما هو السابقون من المهاجرين والأنصار ما هو الأولون كانوا السابقون ben aditinoɓe ce qui était en première position al awwaluna ce qui était devant mana
ce qui est au devant eyno ɓeeɗo ko kamɓe adi kamɓe kadi woni yeeso kadi assabiquna al awwalun ɓe adi ɓe atti o wi min al muhajirin ka firunoɓe wi makka wal ansar e tawanoɓe madina allah wi wallazina e ɓen kadi ittaba'uhum jokkiturnoɓe ɓeeɗo ɓe ihsanin no moƴƴiri yani ɓeeɗo jokki nelaɗo e sahaba en ɓe jokki ɗiɗal aranal ngal ɓe jokkiri dalil alqur'ana e sunna allah wi ɓeeɗo fof radiallahu anhum allah welama ɓeeɗo fof allah wi o welama ɓeeɗo fof o wi waradu anhu kamɓe kadi ɓe weltori allah ɓe weltaniki allah mana ahabbahumullahu wa ahabbabullah allah yiɗiɓe ɓe yiɗi allah mana allah welama ɓe kamɓe kadi ɓe welama allah allah wi o maraniɓe aljanna o fodiɓe aljanna on aljanna ɗon hino ila e ley makko canɗi koɓe luttoɓe kadi kamɓe sahabaɓe ɓen e nder ɗin canɗi ɗon ka aljannaji allah wi zalika al fawzul azim ɗo noon na fawzul azimi e ndeya ɗo gandi deftum kinini hum majjeri hum no wodi wiyete kum fawzul azim tawi tum fawzul azimi ɓen ɗon kadi wiya fawzul azimi no wola ka ɓurano na kayre wiya ɗo allah wi wa zalika konko sahaba ɓen heeɓi ɗon kon al fawzu ko ɗum woni malal ngal al azimu mawnugal ngal o gandi woɓɓe ko wola wo e nder qur'ana sino nande koɓe jogitinoɓe wiyay ko ɗum eɗo gandi ɓe kirrinana en wonde kono tawa faamu no nder ton wo almami on de o julni wo ko sabbi hisma o julnirta bon joni noon ɓengu makko mawɗo on yiiɗa ɗo on ko rahmatullahi wiyete nde o wi suufi ibrahima wo o wiya muuse so o wi moussa ɓengu makko to so ko on no andi kadi so salminoyi ko assalamu aleykum wa rahmatullahi o wiya ɓe ko rahmatullahi ɓen mum tuŋaji maɓɓe woni mum anda ko ɗum ɗon o nani ko noon o faamiri an faami neɗɗo on feletaki hore ko faami kon han o faamine ko noon o faamiri onde moussa ko ɓen sina makko rahmatullahi on ko sina makko o tappi ɓernde haysi ɗum ƴoƴa e dalil ɓaawo en yaari ka waɗi kono hiɗen wawi bugade tasa kuye nder muɗum donc allah wi en kadi ka suratu tawbati sengole ɗon 117 allah wi laqad taba allahu ala annabiyi walmuhajirina wal ansar alladina ittaba'uhu fi sa'ati l usra siɗen faala ko ɗon daroto ɗen allah wi allah yawtani annabijo on eɓen ferunoɓe yiwi makka eɓen tawanoɓe madina werni arɓe ɓen o wi'i ɓen jokkuɓe nelaɗo e sanga sattende oɗo aya fusi hunduko shi'a si tawi ɓe mari haqqil oɗo aya tu yoni ko ferma hunduko shi'ajo allah wi laqad taba allahu allah on yawtani ala nabiyi o nanay woɓɓe shi'a ɓen no wiya ka subhaji ɗi ɓe bogoto wo ene ha hande on yii ka seydina aliya bonni sako waccana kono noon allah wi o accani aboubacre e oumar e ousmane e wawɓe wa ɓen holli wonde ko bonnunoɓe est ce que bonnuɗo accana emo bonnari ha hande no fota si ala haqqil wiya hihi mo bonnari ha hande sako anda si accante e si accantake e bonnuɗo accana ɓeeɗiɗo ɗo ko homo ɓuuri koɗa heeɓi dalil wona ɓurdinninngol hakkunde sahabaɓe wonde nde kono ko on ɗon jogii dalil wonde jakas mi waɗi accete ɓay o waɗi accanama ka oɗa mo bonnade on taw anda si tawi o bonni so accante isan si tawi ɗum ɗo woni subha haray hunaka subha ukhra haray jilɓayego kadi no ara ɗon on ɗon kadi si tawino en waynowa maɓɓe moƴƴingol fenade enen kadi en moƴƴini hen fo fenade kono haramun fi l islam an naqula ma laysa bi haqqin en wawata wolude kal islam ɓayno harminde woleten ko tawatana goonga donc allahu subhanahu wa taala o moɓiɗiri sahaba fof o wi o accaniɓe lam yaqul illahu huna li anna allaha qad taba ala annabiyi wa ala badi sahaba bal qala wa ala almuhajirina wal ansar e kadi mi lando on siɓɓe tedduɓe allah no yewti nokkeli ndam e qur'ana kaɓe layi fuu ɓe duwano hettude laawol allah wi ko qur'ana ya ayyuha nabiyu ittaqillaha hey ko yo annabajo hulo allah a yani dhalika bi anna annabiya
lam yakun yattaqillah bala est ce que ɗum no faandi no firi wonde ari nelaɗo hulata allah kalla bimana allah wimo ɗon hulu allah fi hen ɗum si allah focci nelaɗo ko patron makko foccimo ka si nelaɗo focci sahaba ko patron maɓɓe focciɓe si sahaba focci en ko patron men focci en où est le probléme donc si allah wi waccani annabijo on ko ɓay ko kanko jeymo kanko nulimo ko allah yira nelaɗo on faami ko allah yira nelaɗo ɗum ko pular laaɓugal noon si allah wi mi accanimo fi o bonna ko ɓay allah ko patron makko ko ɗum si patron no wiya mi accani gollanowo lan on e hoore o bonnalan allah wi o yawtani o accani nelaɗo on e hoorele o bonna so wi kadi wa alal muhajirina o accani muhajiruna en faama e ɗon ɓe bonnu kalla ko ɓay ka allah amari wiwde nelaɗo mi accanima e hoore nelaɗo bonnaari so wi ɗon kadi muhajiruna e mi accani on o wi ansari yanko ɓen madina mi accani on holli ko ɓay ko kanko jeyɗe ɗum maafi iskal probléme wo e difficulté wala ɗon maafi subha jilɓa e wala ɗon allah accaniɓe ɓay ko patron maɓɓe ɗum ɗon kadi ɓuri ɓe jonnude garantie dini si allah wiyano accaniɓe o wi allah wi alladina ɓen ittaba'uhu jokkunoɓe nelaɗo fi sa'ati l usra sa yi siyajo no jooɗoɗo e jullori ɗahtunde o yara fanta o ñama rigirari waɗani ñama ko han fati o jooɗoɗo e wigol sahabaɓe bonnuno woɓɓe moƴƴinno ceerno fetere ko ɗon haaɗi jooɗiɗo mo andanɗa hoorema hay yennede hay kuulede fi dina ala ka kuulede o daro yeeso darinoɗo yeeso kaafaje temedere e sappo e tato contre temeɗɗe jeenayo ñande badri 113 personnes contre 900 et quelques personnes ɗum ɗo ko imanu molanaɗo e sidku taqwa ɗum ɗo ko gongugol kulol allah hara ko o siyajo ɗo ma akhi hay siko min o sunnayankejo ɗo wiyano yo daro yeeso ɗen kafaje ɗon mi wiyayno allah après ko wiyano ɗen allah ko après law kunna na'lamu qitalan lattaba'nakum on faami kono wallahi ala ma qalu lattaba'nakum ittaba'u rasula fi sa'ati l usra fi naafiƴi ɓe wi'i simin annduno ko haare men jokkatano onon ɓe julɓe ɗo ɓay ko piiro allah wi gomɗinɓe ɓen kan jokkuno ittaba'uhu fi sa'ati l usra sahaba ɓen kan jokkuno nelaɗo fewndo sattede ndaari ka handak ma ndaron e ka haybar naka tabuka sahabajo weela o weela o weela o dogi ari ka nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam o wi hey koyo nelaɗo he nge satti seede nge satti fewndo ɗo ni ko hayre mi haɓɓi ka reedu an ɗo fiyo mi wawu darade annabijo sa sallam naga a bourdahu nelaɗo sallam ɓe ɓorti bourmusu maɓɓe on o tawi nelaɗo kan no haɓɓi kaaje ɗiɗi ka reedu mum o tawi nelaɗo no haɓɓi kaaje ɗiɗi ka reedu mum imamu zahabi maki ko ɗum famuɗen ɗon si sahaba ɓen sampino 50 nelaɗo tampayno laaɓi temedere ko ɗum si mayde nden hay mayde nden muusuno e annabijo sa sallam ɓuri kala ko nde muusata goɗɗo goo si aduna on fof sendanama muuseɗi mayde nden ko annabijo sallllahu alayhi wa sallam en fotay ko muusete ɗen kon e ko nelaɗo muusiteno kon kono fi hen ɗum allah waɗi ɗum e hoore ɗum ɗon ma zala yaqulu la ilaha illa allah o taɓiti kanko annabijo sa sallam hatta lakiya rabbahu hango hawroye e jooma makko donc sattinanede e tampinede firari añede sattinanede e tampinede fira añede ɗum julɓe no hani wattande haqqille ɗum donc allah yewti en o wi o accani ɓeɗo sahabaɓe summa taba alayhim innahu bihim raufur rahim allah accaniɓe e hoore kanko allah allah welama ɓe o yawtaniɓe kanko allah ko hinnotoɗo ko yurmeteɗo si en daari e ka suratul waqiya allah no yewtitifa ɗum ɗo toon o wi wassabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun fi jannati naim sullatun min al awwalina wa qalilun min al akhirin e nder aya sappo hanka sappo e nayyi allah wi wassabiquna sabiqun ɓe adodireɓe ɓe adinoɓe adodireɓe ɓe adinoɓe adinoɓe o wi ulaika ɓen almuqarrabun ko ɓe woni ɓattinaɓe ɓen welaye allah ko ɓe woni ɓattinaɓe ɓen e haqiqa kulol allah ko ɓe woni ɓattinaɓe ɓen e sidqul iman yani e sellugol finde gomɗinal allah wi ɓeɗo
fi jannati naim hiɓe ka nder aljannaji nemoraɗi o wi ɗum noon ko ɗuuɗuɓe ka aranɓe o wi kono ko seeɗaɓe ka sakkitiɓe julɓe Konakiri ɗo sikkude ko ko woni julde Konakiri ɗo fof lumboyeyi na min lumbinta na lumbinta kono ko jokka ko ngende saare yo Allah wallu en to taw ko enen Allah wiɗo sa urikum daral fasikine mi hollay on saare ka bandimoɓi donc kono si en daari ɓeeɗo Allah wi ulaika al mukarrabun ko ɓeeɗo woni ɓattinaɓe ɓen e yurmede Allah ko ɓe ɗuuɗuɓe aranɓe ɓen ko buyi yahuno kono sakkitiɓe ɓen ko seeɗani lumboyta saabu boneji ɗin alfitre fitnaji ɗin e jarrabuyeji ɗin e foofere gomɗinal ngal e fanɗugol kulol Allah ngol e ɓerɗe ɗen Allah yewti kadi ka suratul fathi o wi laqad radiyallahu anil mu'minin id yubayi'unaka tahta ash-shajara fa'alima ma fi qulubihim فأنزل السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا سنداري أولوك آية سبوي جيتتي كسورة الفتح الذي ألا يوتني بقوم دمبه كندوني بقوم دمبه والذين اتبعوه في ساعة الأسرة بيدارينو بجوكيني لا بسانغا ساتيني سانغا غولغولي حري سانغا هيجيجي في السراء والضراء فونو ساتينديجي e mapande e andeji wano urwa o makiri noon o wi wallahi minen min hewtitino yoga e sahabaɓe ɓen o wi ka galle maɓɓe waɗayno lebbi nayyi lebbi jowi hara wurere sagginaka si goɗɗo min jarriborama ɗum ceerno hande o winde e nasto yeeya on faami ko ɗum waɗi e hoore ko tampuɗen kon fof e hoore ko tampuɗen kon fof ko goɗɗi goo Allah jarribori en goɗɗi goo o memminari ɗi miɗo andi tun haysi duwaji ɗin ka ɗaɓɓir ɗum laamu jabaki kono noon du'a gono ka suratul bagara on ɗon no jaabi rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi on ɗum ɗon ino jaabi e meɗen goɗɗi no yanno e hoore aramɓe ɓen si ɗin memi en wallinay diina ɓawo ndar tun seeɗani ko hetti ɗen kon sellidero e labakoy e watirje labaɗe moyɗa o joni no bungi hay salmingol siɗɗo muɗum koyo wifu koyo waɗni jongol ngol minen eno ɗo cheikh ramadan tan min janggayno ɗon andi goɗɗum feƴƴuno anta e darussalam 93 ko men o wonno pay koye moɓayno koye goppo lemun ne jonna bugoto ɓen mone sonnajo goto mo hijabu no fiya ka lagine fof dimbi ha lansana ponte ini o tan huɓɓana yiite lagine ka penale tappale ƴawra jolda 93 eno ɗo cheikh ramadan ar miɗen janngude darsalam e juuɗe karama ko amen cheikh alpha amadou bari hafisahullahu taala donc komin wonno moɓaynoɓe goppoɓe fewde on tuman ka fottuɗa e sunnayankeje woso hayni ke ɗimo makko on oto dow aymo warde faale hawjugol ya salminamo mo ɓeeno jogui haaju e oya mo ɓeeno yiɗi oya mo ɓeeno faala ɗimmo muɗum hande noon ko peeñugol waade mum ndin hande peeño jooɗo e hoore inde juɗɗimmo muɗum on ko pandi on feewa keɗa hiɗa feewi donc ñeowo kadi feewa donc enen tigi taw jikkuji ɗi majjiri en wallahi lazim hande julɗo nawna e ɗo ha ñande balangar ndum feƴƴi o mo ronda wiye ko mbo faati ɗo ɓenna ko asimen kaari yo e mata afallahu an ara noon daro kawre yenade ɗon e wigol allahuma sabbit mantikahu indal masala sabbata llahu mantikahu wa khasira mantikaka ko makko kon do Allah tabintina e mo ɓaaduki kono est ce que ko ma kon perdari par ce que julɗo mo darata julɗo ɗimmo mum julɗo mo watta julɗo mo ziyara akawiya julɗo mo darita nawnuɗo ɗimmojo muɗum julɗo bonnowo inde julɗo ɗimmo muɗum julɗo sakkotoɗo haaju julɗo ɗimmo muɗum dagiɗo fa ayu islamin haga donc haray kono ɓaynaɗo wonɗen ko fii ye ƴettu ɓural ngal e moƴƴere nden ka aranɓe fii e wawɓe ñimbude ko ɗum wonde yewtirde nde ɗo yewtere allahu subhanahu wa taala o wi Allah welama ɓe gonɗinɓe aranɓe wonnoɓe bayɗoduɓe e maɗa annelaɗo kali leggal bay'atu ridwan on Allah wi Allah no andi ko woni ka ɓerde maɓɓe kon fa alima ma fi qulubihim o wattanay haqqinde la'ifujo goo malki saɗo shi'ajo no firi o aya firo ñolgo bongo o wi fa alima ma fi qulubihim Allahu kana ya'lam anna fi qulubihim khiyanatu ali fil khilafa ko ɗum waɗi mi wi on se watnari haqqil
hay defte ɗe andi ɓe mawɓe ɓe winoɓe na deftere fof soodete yalla ɓeydan ɓe barki kono ɓe goomi o gandi kadi ɓe wiyayno gande bonde aroyey ɗum noon ɗe hewtilagine ɗo yennoɓe aboubacre yenna oumar yenna ousmane faljina allah janfina nelaɗo ramo fillahi lgafla wa rashawu nabiya bilkhiyana wa kaffaru lmuslimina alaysa hada aqidatuhum alaysa hadi aqidatuhum bala ɓe bugi allah welsidare wo allah welsidi ha seydna aboubacre janfi seydna aliya wo nelaɗo kadi janfi o jonnari seydna aliya wo julɓeɓe fof yalti ka l'islam ɓay allah falji nelaɗo janfike joni noon ko hombo heddi ka l'islam ko ayatullahi khomeini dariɗo dagini remugol cocaine dagini rendugol e bobohum penuhum ɗum duuɓi jeeɗɗima duuɓi jeetati jahiluhum wa fasikuhum ashistani e on ɗon ko honɗum ɓe wi ɓe dagini ajazu wat'a assabiya bayna fakhzeyha donc so ndaari ɗum ɗon o yiye fasik yagal ɓen si tawi seydna aboubacre wiyama murti tawi ko sifa ɓen ɗon sikka ko julɓe ceerno a jogi a waɗɗike bugu bugu ko bandi jokkuɗa anndari donc ko ɗum si allah subahana taala wi'i o wi ɓeeɗo o wi allah wonno yii gomɗinal wongal ngal ka ɓernde maɓɓe kamɓe sahaba ɓen o jippini deejere makko nden e dow maɓɓe si tawi ko bonki allah yino e ɓernde maɓɓe nden na deejere waddayno ko o wiyayno fa anzala al azaba o jippini lette ɗen kono o wi assakinatu diddul azab si wiyama assakina ko deeƴere ɓe mana liddu muɗum ko tampere e ande o wi assakinata alayhim allah jippini deeƴere ɗen e dow sahaba ɓen allah henni ɓe uddital ɓadingal ɓe wuuri ɓe tankine laaɗo ɓe tambine laaɗo ɓe wallimo annabijo faati hakkundeji maɓɓe ɓe yilti ɓe udditi leyɗe ɗe annabijo wasiyinoɗen fof yoɓe naaɗo islam e muɗum e nder cortewol goto ngol ka suratul fathi aya 29 allah sifi sahaba ɓen sifa hawniɗo sifa welɗo sifa deeƴuɗo sifa ɓeydowo gomɗinal allah wi muhammadun rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u ala alkuffari ruhama'u baynahum tarahum rukkan sujjadan yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud ndaari sifa mo allah sifi ɓeeɗo sahabaɓe o wi muhammadun rasulullah muhammadu pellet ko nelaɗo allah hay leɗɗe ɗen no andi muhammadun ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam hattel jodour hay geloɗi ɗin andi wonde annabijo on ko nulaɗo ndaaru ñande go annabijo sallam no dari e ley tamarohi goɗɗo ari annabijo no jogui tamarohi kin o ini ko honɗum won ɗo wadde ɗo annabijo sallam maki miɗo fowti o wi sa wonno annabajo ma nelaɗo a darota ko e ley tamarohi kin ki jokketeno ki ɗowdinane ka yarda o annabijo sallam maki mi yanga tamarohi kin ki gomɗinilan mi yangaki ki gomɗinilan o yeyni a fetere ko ɗo haaɗi tamarohi kadi gomɗinima nelaɗo maki maga taqulu ya shajara ko honɗum wiwɗa yo leggal o yanani leggal ngal no wiya ashhadu annaka rasulullah miɗo seediti min leggal ngal wonde ko a nelaɗo allah ɗum hadihi shahada shahadatun min alshajar li tarsikhi wa tahqiqi nubuwati nabiyina muhammadin sallllahu alayhi wa sallam ngeloɓa no rondi neldari ko nelaɗo e julɓeɓe nelda immorde leydi yaman ndin bandiji ɗin sanadidu qouraish akabiru mujrimi ha en kalal malaw tekka ɗo lokkaji e mooɓi ɓe inni mbaɗo noon ngeloba honɗum lanɗo yaman nelditta miskino an yatimaji wama accamen men kohoɓe elaɗo maki mba ngeloba e koma rondi kon ko min jeeyi ɓeni adde ɗowɗo on yenoya on ari faminkini ko bobojo o sali wiide ko nelaɗo je ngelon ban elaɗo maki wota yeddudir landoɗe ngelon ban Abou Soufiane no hooli hoore mum ko hooliɗo hoore mum ko ɓi noon hooliɓe kadi
waɗo nangi lagabal geloba ban o wi Muhammad a feetinemi geloba wola honɗum tawni ñande o silmade geloba dampimo mari ittayid anni ya kafir woɗɗitola yo kefero ɓe nani geloba ɓe inni geloba wa fi ko rondiɗa kon ko hombo jeeyi gelomban acci ɗon yeetagol ɓe ko hombo jeeyi mba yeetiɓe nelaɗo ko hombo mba inni on ɗum ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah mi seeditike ko Allah tu woni rewete ɗon mi senni Allah mi seeditike Muhammadu ko nelaɗo Allah ɓe wi kafa o bilɗike ngeloba ban o wi jontelan tu gasino waɗɗo o andi wonde ko hoccoranan kufuru ngu waynodirte nelaɗo hetti ko jeeyi ko ɓe Allah wi ɗo ɗum Muhammadu ko nelaɗo Allah e hoore gonga walladina ma'ahu ɓen wonduɓe nelaɗo ngal ayewal ɗo kadi shi'aɓe malkisaɓe ɓenno bondi ngal ɗo kadi efo bandi ko bandi ngal ɗo kadi kamɓe ko honno ɓe windirta ngal ka defte maɓɓe maraɗe ha ñande mawɓe Fuuta lanni ɗum ɗon ɓe landata ɓayne ɓataray ko men woni mawɓe andi ɗum fayda mahin tun mawɓe Fuuta ɓe lannata inchallah hiɓe mari ko deftoy toon defte maɓɓe kamɓe o ŋaaya ɗon ko ɓe windi ɗon ko wallazani ma'ahu ashiddaa alal kuffari ka bayna kawse sampo baafal ɓe no mari gardi kor temedere ko fawi gardijo ɓe no ardi no armi gila ka hoore hanka koppi nde himo yaha wonde o ara o ɗiña gardijo o naddire yaddi ko patron mum mi faala yiide wari an o yiide premier ministre o suufajo on o wi jonnan ɗo ko adduɗa kon o wi ko lettre risalatun min allahi ila rasulihi muhammadin wa min muhammadin ila jahilikum kisra wo ko lettre iwruɗo ka Allah ari e nelaɗo Allah Muhammad iwre Muhammad ari e majjuɗo mon on kisra lanɗo sujjanteɗo wo ko majjuɗo o winni oɗo feetuɗo walde mo yiɗa e lanɗon o feeti ha ngo yettini ɗulal ngal o dari yeeso kisra yimini goɗɗo go woyani lettere o wi la Muhammadu wiyanno ko jungo e jungo jaaɓorte jungo o dari ko ngalɗiri kisra e sahabajo on wona haala ka wowli kan ko cuucal ngal o yi ngal e yeeso sahabajo on o inni ene anta ama takhsha min al mawt a hulata mayde o wi la akhsha min al mawt innama akhsha rabbal mawt wona mayde nde mi hulata ko Allah jeeyiɗo mayde nde gonmi hulata kisra ɗenƴi ko ɗon o paniki o perdi elan o seeki lettere o mazzaka risala wa mazzaka allahu mulkahu o seeki lettere nelaɗo on Allah seeki laamu makko joni noon guluuje yimɓe no mooɓi Konakiri ɗo wo ko julɓe no seekude ɗo lettere ji nelaɗo wiyaɓe nelaɗo maaki bidiya memetake ɓe nayi kono na ɗum mawɓe maaki mawɓe on ɓe ko penale e tappale ko yimɓe joɗɗoɗi kon Konakiri ɗo namere ɗo on fayda solution ko yalla faabo en tun andi si battowal waɗirama ha ngal heewi tengol yuɗungal tawi noon kadi ko hukki nder ton ko fof ko bumɓe ko ɗon ande nden ɓeydi andi si tawi ɓe no yiya au moins darano fubbora ko ɗo fof ko bumɓe joni noon battowingil ko yolungil ko ɗum waɗi hande woɓɓe waɗani men hutuba wo adna on fof ko lagine tumɓe yiike Allah waɗi barke fenade lagine pet so sellikin aduna on fof ko lagine pet Allah waɗi barke fenade sifa ngil girdigil fekkingil leɓal ɗo mawludu ko fenade laaɓude noon tappalewil mawlanangil on ɗo ngil yuri womin waɗa e mawludu ɓay meɗe yiɗi nelaɗo maaki siɗo yiɗi lan ɗofte lan yukhalifuna rasula fi kulli l majal wa yadda'una mahabbatahu hiɓe lundi nelaɗo e bangeji ɗin fof eɓe dari kadi ɓe wiya meɗe yiɗi nelaɗo e yimowo wi innal muhibba liman yuhibbu muti'un yiɗuɗo wonande mo yiɗi ko ɗoftotoɗo on kadi ɓe chrétien ɓe ɓuura en hittinde fi annabi Isa 24 et 31 ko fenade ka bible donc si en wi enen kadi ye ñentimɓe e ñentini fenade mo ñentini fenade ko perduɗo hay siko gonga nun ko kamɓe yamira yo jokku en wona enen yamira yo jokkuɓe arten ga o wi
Allah wi jokkunoɓe nelaɗo ɓen ɓe wondunoɓe makko ko yurmodirnoɓe hakkudeji maɓɓe seede noon ɓe no yurmodirno hakkudeji maɓɓe siɓɓe tedduɓe jokkuɓe sunna jokkuɓe nelaɗo e sahaba ɓen na ɗum halduɗe e jokku nelaɗo e sahaba wirete waɗano e plateauwal hakkude sahaba ɓe jeego tawi gooto faalaka nde accangoloya ɓe wi haɗɗanine lampun fiyo goɗɗo men hawru e mayre hara ɓernde makko no ɓutti ɓay mo andi andaka ko kanko sappo waydine ɓe ɗannini lampotun kun mo nde ari yeeso mo wiya subhanallahi ñaama siɗɗo jangonno ɗon o bugo ko noon huyde nden tallori e paratiwal ngal ha ñandu lanni ɓe huɓɓini lampun kun ɓe tawi nde waali ka hakkunde a ɗon kadi wattanen haqqil moƴanani ɗon kadi wattanen haqqil moƴƴaɗi hiɗon andi kadi koyngal mbeewa kadi annabijo sallam neldano koyngal mbeewa madina ɓaawɓe neldama abdoullah ibnu dinar o maaki wonde koyngal ngal ɓaawo ngal hewti annabijo maaki naɓane ngal kaari on ɗo jonnoya o wi naɓane kaari ko on ɓuri handude e an naɓane kaari ko on ɓuri handude e mum naɓane kaari koyngal ngal fuɗɗi bimbi ka fewdo waktu walluha ngal jindi ka saare haage ɓaawo lansara ngal hewti kadi ka nelaɗo allah sal sallam hay goto sagginaari ngal jendiɗo wo wiya ko kaari ɓuri handude e mum yiya noon goɗɗo hannde nder 4-4 makko ɓuurungil waade nden no piyo ka parabrise sonnaji on hijabon no takko ɗon aljanna o fayda pewnata ka nderotogal hakkil ko tawi dinano ɗon ɓaawo on ko wiit hingal wifa wani ndara madina ɓayeno habbi magbana ɓayeno dari no habbi magbana so yii goto pet mo anndi so yii goto pet mo annduno tawi oɗo annditimo o towna juukun kun aynayi nawnuɗo muusu ɓaawo assalamu aleyka ahi o feƴƴira o wifida o to e mum ngi nde hettare nde wontani en probléme gogoyi ahin karim koni wowɗen hannde ka goɗɗo e ɓenngu mum nanngodiri o simo faala e daaro ka commissariat siko julɗo ɓe ngo noddi ngal lancoto jooni ko ɓe garta wiyamo ko an anndi ko joɗɗima ɗo ko an anndi ko on no waawiri wonirde ɗo ko an anndi no waawi muññorde o ko min yiiri o kon o wondata e goɗɗo salam ɗo womiri ha fejiti annabijo no jannuno en inna allaha fi awni abdihi ma dama al abdu fi awni ahihi fanni julɗo no moƴƴinde probléme e hannde julɗo ɗimmo makko haray kan kadi allah no moƴƴinandemo probléme makko awa diina en meemi kono en nanngari taw ma en nangi kono en jogitaki ma en jogitike kono en tamari ma en tami kono en gollitirari ɗiɗo fof no nder toon ko wattangol haqqil moƴƴa moƴƴa allah wi sahaba ɓen no yiɗidirno o yiɗo ñaaɗi e hoore heferɓe ɓen enen noon hannde ko négociation tun kay allah wallu e hiɗe manta tum bandi ko négociation tum ɓiyeto o jeeya to e mandeji gomɗinal ngal tikkingol bandiji ɗin ɗum no laawi pos so tawi goɗɗo faalaka allah o faalaka nelaɗo on hay si mo wimo faala allah e nelaɗo mum on kono yiɗa goonga tikkingol on koye imanu jeeya liyahisa bihimul kuffar ka si tawi on ɗigima usage kare ɓe kamɓe no weɗi wondude ɓe no alhamdulillah ɓe ka wajota ko mema goɗɗo ɓe ɓe waajike ɗo duuɓi sappo ha hande ɓe wolari ɗo ko satti wajaka taw sida ɗum jillay ko bashiran wa nadiran ka en ɓuuru annabijo sallam hikma annabijo ñeñini ha ƴande goo tum seydna ali e yinelaɗo no haɓɓiti ka keejino yalta ɗo hande noon min huwodiray seydna aleydi ɓe jeka onon kadi o ñaaɗay nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam si tawi on tigui ñaaɗi tawna e hoore tooñe allahu subahana taala no yiɗi ɗum yarli nayi si ɗaati tum wallahi gonga ma yey ka ɗaati o ka ɗaati andi komi woni yewde kon ɗo fewno wiyanoɓe yakarama koɓe ko bulawuɓe ko ɓe yiwoɓe sabotay hikma ala no janggi kono hikma ala ko fewndo on tuma softinɗen piiji buyi ka wonno ɗo joni pomade yore biredi helle a wujata biredi pomadi ñaama pomadi wontata lekki biredi ñoli pomadi perdi a faami donc ko wattangol haqqil moƴƴa pomadi yo waɗe ka temme beero yo wuje ka biredi o tawi ƴettu pomadi wujen e biredi o tawi ƴettu beer wujen e temmere pomade no woodi mana o tawi wowlan goonga o tawi wowla o tawi fennu goonga o tawi gongi fenade hada huwa almatlub minna fi dawa
o wi ɓeɗo sahabaɓe ayeɓe ɓe ruƴƴida e ɓe sujjida han kamɓe tigi ɓe filli hadiseje ɓe wiisi men darinoke gaboji iwayno ka jardin ji tamaro ɗi ara ɗi jooɗo e hoore sahaba ɓen ka kohe maɓɓe hara ɓe annda goɗɗuno ka hoore maɓɓe ko si ɓe yehi waɗego ruku sonndu ndun immo seeɗa si ɓe waɗa e sujuudu kadi ɗu jotto e hoore maɓɓe ko nde ɗu jooɗi e imamu wo nde ɓe ɓantoyo ka jonde ɓe annda gaboji ɗin ari e woodi e sahaba ɓen ƴettaynoɓe condi tamaro guɓe tamaro ɗen ɓe waɗa ka ko'e maɓɓe ga si ɓe arde juulugol ɓe inna nu solli wa nut'imu tuyura meɗen juulude meɗen ñamminorre colli ɗin wala nushiru bi dhalika ara min ala sowde ɗum hadi shahadatul iman ɗum ko seede gomɗinal si goɗɗo yenniɓe yo Allah fu sunduko makko kon donc allahu subahanahu wa taala wi ɓe ɗaɓɓa welaya immorde Allah e nelaɗo mum on mandeji gomɗinal maɓɓe ngal hino ka tiinde maɓɓe ka suratul hashri Allah yoti fi maɓɓe o wi lilfuqara'i almuhajirin alladina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min allahi wa ridwana wa yansuruna allaha wa rasulahu ulaika humu sadiqun fayda ayte naataari dow to e wolugol ko ɗuuɗi sakkitoral ngal tuyoni en ulaika man hum assahaba ulaika ɓe sahabaɓe ɗo humu sadiquna ko ɓe woni gonguɓe ɓen ko ɓe wi Allah ko goto tawi ko gonga ko ɓe wi annabijo ko nelaɗo tawi ko gonga ko ɓe wi qur'ana ko deftere Allah tawi ko gonga ko ɓe wi suumayeno waɗɗi tawi ko gonga ko ɓe wi itte jakka tawi ko gonga ko ɓe wi waɗe sadaka tawi ko gonga ulaika humu sadiqun Allah wi noon o wi ɓeɗo sahabaɓe ɓe ɗaɓɓa welayi Allah e duwa nelaɗo on hiɓe walla nelaɗo Allah no sifiɓe yeeso donc hakkude muhajirun e ansar o wi walladina ja'u min ba'dihim walladina tabawwa'u dara wal iman siɓe tedduɓe ɓe fala e ndaaru o aya ɗo hay se mutake arabu ɓen fof Allah wi walladina ɓen tabawwa'u dara hoɗuɓe ka galle tabawwa'u ko fiilu madin ka addara ko honɗum ayna alfa'ilu huna alfa'ilu huna هو الاسم الموصول الذين مستتر في تبوأوا الذين نصودي تبوأوا في الفاعل وندون مفعول به يكون الدار والإيمان مفعول به الثاني الناس يسمى يتنين comme ça le complément est répété deux fois no wala si wiyama ɗo o yiwnoɗo sarlon waari hoɗi koya o hoɗi ka nder caangol o hoɗi ka caangol ko ɓe mana o duumi ka caangol Allah wi ɓe sahabaɓe ɓe hoɗi ka saare Madina ɓe hoɗi ka nder gomɗinal tabawwa uddara ɓe hoɗi ka saare wal imana e ka nder gomɗinal Allah wiya goɗɗo koye nder iman on o hoɗi alanda to si o ko gomɗinɗo ko nder ton o walata ko ton o ñallata tabawwa uddara ɓe hoɗi ka nder gomɗinal wal imana e ka nder e yani ka nder saare Madina e ka gomɗinal Allah wi yuhibbuna man hajara ilayhim kala arɗo ka maɓɓe no weɗa ɓe seede mum Anas bun Malik o wi'i min ngalɗi ta'ajjabtu min sahabati rasulillah walakin saddaqtuhum bi sidqi imanihim mi ngalɗi e sahabaɓe ɗimmoɓe an ɓen kono mi gonginiri ɓe ɓaymi ɓe andi ko iman o woni ɓe waɗinde ɗum o wi ko honɗume waɗi wo goɗɗo e maɓɓe adda ɗimmo mum on ka galle mum o wiya ndaaru rewɓe an ɓen ɗo tato hari ayatul hijab on araari ɓuranɗo ma omi accitemo ƴettama o wi goɗɗo ƴetti goɗɗo addimo ka jardin makko o wi haɓɓu ɓoggol sende jardin on hakkude annano min ñaamo hombo meɗo wi goɗɗo arba ko ɗalan ka tabu ngan ɗo naafi ka magasin an boutique ngan ka ɓuuɗi an sahaba ɓen Saadu bun Muaz ko ɗum waɗi ɓay Saadu bun Muaz feƴƴini annabijo sallam maki ihtazza arshu rrahman li mawti Saadu bun Muaz Allah wi nelaɗo maki arsi Allah on dimbino ñande Saadu bun Muaz maayi ko fi hen ɗum ko goɗɗum o waɗi ko hawni ɓaawo nelaɗo yiitindini hakkunde muhajiruna en e ansar en o waɗi ukhuwa on ta'akha baynahum o hawrodiri Abdourahmane bun Awf oɗo ko muhajir joyuɗo Makka o nangi mo juuɗe o wi arɗo ti jardin on o fecci hakkunde ko chambre goto jogunoɓe pi birki ɓe sendoya wontiri ga ya wontiri ga ɓe naate ka nder magasin o fecci hakkunde o pooɗi tiroir coffre fort on o wi nde haaju ma yani e jawdi wo ƴettu ko enen jeeyi
ɓaya bonnata jawdi ko jeyɗa ko an jeeyi min jeeyi ko an jeeyi Abdourahmane bun Awf jaaɓori mo no ɓuri moƴƴirde siko enen e waɗa firi ganta ñaamen fof ɗo e janngo kanko ko honɗum o waɗi o wi jonnan seeɗani tindinalan ka fof ɗaɓɓoyi ɗon duwanoɗalan oya jonnimo ɗon condi farin yani condi ɓiɗa o jiiɓoyi ɗum o waɗi yeru koru gootu ndiyan wano litir gooto e nder miran hunni o waɗi o tawi ɗum no ƴufude o wayli ha fiifaji heewi Allah waɗi barke mum duwa o yon jaabi o naɓi ka luumo o riisi kanko Abdourahmane bun Awf ɓuri Saad bun Muaz enen noon ko welata en kadi koye patron ɓe guttu kofurforo wiya natumi on mba wakkilare en falaka ɗum few mo yiɗa ono ena ndesare ɗo satti ko ɗum ayi joni fayda ko ɗum waɗi woni bude hari aran ɗum e wi ko sori bonni nayi ndin o andi min ko wallahi lazim min miɗo taski lagine goɗɗum ko ɗum waɗi ngol mi wooli o yimɓe sikka mi feetu mi wolno ko laaɓi poste mini probléme ngo na militaire depuis mi waɗno oya muhadara alqaryatu zalimi ahluha ɗum ko télérin 2004 2003 wona militaire woni probléme men gon ko bonki militaire jonniti ka andi joni enen e soori en hersa soori hersa en par ce que en hersa ɓa en wakkilike han en jaɓiti laamu woni laamu civil ka na gorgu noon civil jo e jattu laamu e juuɗe soori en hersa kono ɓe hersa en ɓay ɓe jonniti civil kono marsaji double perte c'est-à-dire le problème guinéen c'est pas un problème de qui est le chef mais c'est qui est le guinéen c'est là-bas le problème wona ko hombo woni lamɗo woni probléme on ngoy ko hombo woni guinéen jon ɓayna malayka jippoto laamu en kay ɗaɓɓoyel so ƴettoyi Obama o gaddimo lagine ɗo o dogay ko woni ɗo kayo ton ɗo leydi ala ko ala kono ala fusko marsi ko ɗo fenade tarana metelol lagine leydi fof halda moko mbawi fayde fenen ɓe fena ɓe fotta janggo bimbi kadi aray goto wula o ya hersa ɓe fotta ɗon kadi ɓe jooɗo ɓenna koyɗen fenno hanki abtama ko ɗen kadi hande ɗum huɓini han feƴƴiti ko ɗum waɗi kala arduɗo e ñoogue lagine ɗo o weeray ko ɗum werni siya ko yiɗugol fenade yenna Allah faljina Allah jasina nelaɗo Allah o yenna sahabaɓe makko ɓen on wiye tooli uddito école janna ko ɓay fenani no wela Guinée en yahe Bissau ndaron yahe Gambie ndaron kefeero hari on tumango silmari Kumba Yala ɓay o sifanama fi Ahmadiya Chia o wi diina ko ɗiɗi ko islamu e chrétien Bissau yiyete ɓe ko l'islam jokki ɓe wina ɗum o wi 24 heures Kumba Yala Yaya Jammeh ɓayi koye journal o adi janngude fi Ahmadiya o noddi imam makko on min on invitiɗa mi yeehi Banjul mi yeehi Gambie mi woni balɗe sappo docteur Abdallah Fati cheikh Abdallah Fatil kanko woni imam Yaya Jammeh imam rati bon ka pale o faami on wi'i wo laysu bi muslimin they are not Muslims Yaya Jammeh ni they are not Muslims and let them go out of Gambia I give them 24 hours yoɓe yaltu ka wola ka télévision ɓe mowi ɓe yalti leydi ndi ceerno ko ɗum woni yiɗugol gonga kono enen kamen ɗo ko ari wo ko tooli a yaroɓe hoore si ari ɗo ɓe weeray o yattuma heɓano ɗo dasotoɗo wo ko ari o ko ɗumannagol fofotoɗo yimɓe yalte tirugol mum ko ɓuuri hulɓinade kon cortège jokka fofotoɗo on noon kadi no arde kawaki jemma o fof wala yaade si weeti o jooɗo fofo wo mari yettagol guinéɓe ɓen ko ɓe nanari ha hande hiɗe rondi probléme ji kono dossier waɗi ƴoyre kadi martata ko ɗo waɗen ko be feewe tawi ko Allah tagi ƴoyre nde ko neɓuɗen ƴoynude martata ko be feewe Allah wi ɓeɗo sahabaɓe ɓe ɗaɓɓa wela e Allah hino ko wi kon yuhibbuna man hajara ilayhim kala arɗo tawi ɓe haray ɓe yiɗi mo yo taw ɗum himo arde ko moƴƴi Allah wi arnoɓe ɓen ɓaawo wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ɓe iwtirnoɓe ɓaawo arti ta kamɓe ɓe moƴƴi e maɓɓe ɓen kadi natare wigol ɓayi oustage kaari wernilan ɗo hara ittemo ka imamu waɗon men de an ɗum kadi wonɓe anni kadi no woodi wowɓe noon kadi ɓay o wernilan ɗo jaɓiti teddugal makko ngal jonnon lan da ɓen kadi wi Allah accam ɓe adiɓe men
ko ɓe faljuno e ko ɓe bonnuno Allah komin neeɓi ɗo komin neeɓi wuurde ha min ma yawta waɗu konnaagu añugol julɗo ka ɓerɗe amen wala tajal fi qulubina ghillan lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim ko ɗo duwa kamɓe ɓe duyno ɓawoɓe ala moƴƴere ko ɓe yoɓitira ɓeya Allah wi فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون Allah wi ɓe gomɗinnoɓe Allah ɓe walli nelaɗo on ɓe sembini nelaɗo on ɓe jokki nde alqur'anare ndi jippindina nde nelaɗo ɓeɗo noon ulaika humul muflihuna ko ɓeɗo woni malaɓe ɗum kadi ko an komin ko sahaba ɓe wiya ɗo kadi haga aidan fadlun min fadaili sahaba woɓɓe wi joni noon ko siya ɓe hewata wolugol ɗum ƴefte sunna ɗen no addi ɗum ɓay gonga suudetake al islam sahaba ɓe faljuno ñande Uhud ɓe falji ko ɗum woni fayere ndey annabijo sallam classe ɓe o waɗi ɓe groupe aji tati o wi groupe goyo jippo le piiri ɗe bandiji ɗin groupe goyo aru wonda e an dow ka arshul jabal ka dow fello groupe goyo aru ka wiyete makanu rumat ɗon no waɗi seere onon are daro ɗon onon sakki ɓen ka seere ɗo ko neɓuɗon ɗo woton iwɗo nani hay wonɓe leyɗen foolama wone ɗon hatta yati allahu bi amrihi han Allah adda fiyake yamirore makko ɓe woni ɗon seeɗa Abou Soufiane ko kala bante hari o silmari kanko wonno pilotude guerre o eɗon andi Uhud ko vengeance mushrikuna e garduno Abou Soufiane esiraɓe mum no wara Utba bun Rabia bappa ɓengu makko Hindu no wara Saybatu bun Rabia esiraɓe makko koto ɓengu makko no wara Walid ko ɗum o wi Hindu e mawɓe rewɓe makka ɓe fof o wi ɓe worɓe enen ko tafen ɓe temeɗen sappo tato foola goluji jeenayi goɗɗum o waɗen ɓe embargo o tago to lelumodi mum hamɓe yetto o anndi noon alana oɓe gone ala ko debbo wawani ɗum ɓen ko layi fuɓe so nani goɗɗo nayna kañum min debbo wawanala goɗɗum ko ɗum noon warayma maɗa no oɓe gone nani debbo laamota ko lan a fottari e mo yiɗɗa ñande adduɗamo a yiɗɗa o laamoto ɗum ko Allah waɗi e maɓɓe ɓe nangi makka fof cuuɗɗin fof watti famari ɓeɗo ɓe jiiɗira ɗum kelɗa ɗum nanaki bon on tuma Abou Soufiane landi Hindu o wi ko hon ɗum kadi naati makka ɗo o ɓay worɓe ɓe wonti rewɓe ko ɓeɗo kellamoɓe haaju mo moƴƴata ɗo ha yetto ɗon Abou Soufiane moɓi to eyi mahi ɓikkugay gotum fembetake ɗo e yettoyaki ɓe yalti ɓe ari on Allah jarribi julɓe ɓe jarribi hefer ɓen ɓe nelaɗo makko no won ka seere tan wota ɓe jippo wonɓe ley ɓen fooli few eɗo gandi Uhud no wayi wa o élection lagine febbino ɗo ko deux tours ko premier et deuxième tour ñande Uhud premier tour julɓe ɓen tappi hefer ɓe raɗiɓe few nangoye woɓɓe addi Abou Soufiane o fotti e gorko o daarimo tawi o annda o ɓey ka Madina o annda ɓey ka Makka o wi seytani ari wallugo len on faami o wi dare ota goto buuju fof dari doguno ɓenno laawade o ari ƴeyi kawre fello o wi hey goto yo dariɓe ɗon no sakki kane laaɗo acci on ɗo o wi ɗimmoɓe mum ɓe fooliɓe mawgude kono hoyri mo ɓe ko hocci kon kanko jeeyi ne laaɗo no nullan e mon mo ɓe ko hocci fof kanko jeeyi dare ɗo o nangi ngal o yeyi Abou Soufiane no ndaarude hakkude bollol pelle ɗen ɗiɗi no haynorno ɓeya no jippo o wi ɓay tumɓe yeddi annabajo maɓɓe on en jaway en foolay o contourne yo taaroye ɓaawo waɗa ƴayi ndaaru noon ɗon capanɗe jeeɗɗo waɗɗi pucci capanɗe jeeɗɗo kefero armé no ƴawande nelaɗo par ce que sakki ɓe ngiwi ɗon nelaɗo ko wondi tew toon woɓɓe wi Ibnu Hajar o wi ko sappo e goho woɓɓe wi e Imamu Zahabi maki ko sappo e gueɗɗo yimɓe wondi e nelaɗo capanɗe jeeɗɗo no ƴawde Abdoullahi ibnu Amru binil Hiram ñande Badiri o tawanoka o wi uno noon nelaɗo o wi nelaɗo si Allah tawnilan haare goo mi hollay Allah goɗɗum hemo dari ka sera o yii noon joni ɓe leyga no piye no ware capanɗe jeeɗɗo nangi fello ngo no ƴawoyde o yini unzur ma faala haula wa ma faala haula Allah daari ko ɓe leyga waɗi ɓe jippike Allah daari ko heferɓe waɗi ɓe piyede nelaɗo Allah o ƴaabi fello ngon par piye o daroyi ka bolol kanko tun e labburu makko hay kafa o jogaki o piiri de capanɗe jeeɗɗo o wari capantata
hedditi ɓen kuntirimo goto goto ko ɓe on Allah jippini aya qur'ana e mum min almuminina rijalun sadaku ma ahadullah aley minhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila goɗɗo daro yenna ɓen min almuminin rijalun hino ka gonɗinɓe worɓe sadaku ma ahadullah aley ɓe gongini ko ɓe foduno Allah kono mi hollay Allah goɗɗum mi tawa kay ngal ɗo kono si arti nde ñande mi gollay o tawa onana ɓurena ɗo si Allah hokki men jawdi ne gollanayi Omar kasina Allah tali acca mbeɓa ɓuuɗi ko hay bayana ɓe accite yarde ani min waɗo e Omar kas ɗo si Allah juwiye ngal ɗo yuti Angola e ngal ɗo ma Amérique inchallah waɗay ɗo kuure ɗum so arti e ko bayano yiyatamo sakko wiye fi sabilillah arana toon ani ɓeeɗa ɓay fodi ɓe tawa ɓe tappi kefera tungu o wari capanɗa to heɗiti ɓen kuntirimo kuccum kuccum ɓe fokkiti ƴawrogol ɓay ɓe liɓi on ɗon te ala ko sakkoɓe annabijo so ɗam ɓay hayni keɗe o wi ɓe sakko ɓe goɗɗu wonnoɓe takko makko tawi Aboubacre no ɗon e ɓen a soddik o wi wontide ɓaawo ɓe wontiri ɓaawo nelaɗo ƴetti junngo tew kocci o bogi Allah waɗi ɗum kure fusi gite ɓe a hop wama ramayta is ramayta walakinna Allah rama Allah halki ɓen ɗon ɗon annabijo jippi o feli ɓe o wi ko honɗum iwan ɗon kam e acci on ɗon kono nelaɗo sallallahu sallam ko hakkille o wi ko honɗum itti on dow ga ha kodduri Allah laati e men o wiyari ko honɗum itti on ɗo ha won ɗon saabu piya ɗen ko honɗum itti on ka wonno ɗon ɗo ha woni saabu kodduri e Allah laati e men o wi kanko nelaɗo woto o wullu woto o ɓiɗo lana yawmun alayhim ñalande goo no heddani en e dow maɓɓe ɗum ko azab sahabaɓe no wulla woɓe no ena junngo an taƴama woɓe nena junngo an koyngal an taƴama woɓe nena nowru an ɗum ko noon rewirta Allah Allah wi yon tikiti yon e on heeɓi sattede kono wandi tongo noon kadi ñande owdude o sattunogo e maɓɓe fa in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun différence on hakkude moɗon wa tarjuna min Allahi ma la yarjun Musa ndi heeɓi on hari heeɓiɓe kamɓe kadi kamɓe bandiji ɗin kamɓe heferɓe onon noon hiɗon tañƴini ka Allah ko ɓe tañƴinaki onon hiɗon haddi aljanna kono tuma Allah firtata ɗum fiw siyano weeli hunduko wa tarjuna min Allahi ma la yarjun hiɗon tijjiki Allah ko heferɓe tijjaki on tuma an si a wi ɗon wo ndaare noon Allah yaari ɓe wa minkum man yuridu dunia wa minkum man yuridu l'akhira Allah tigi wiyaari no e sahabaɓe faalaɓe lakara no e maɓɓe faalaɓe aduna Allah wi harino toon kono o tewike pas kanko Allah accaniɓe oye le probléme Allah wi inna alladina tawallaw minkum yawma altaqa aljam'ani innama stazallahum alcheytanu bi ba'di ma kasabu Allah wi ɓen dirtunoɓe ɓe dirtunoɓe ka nelaɗo acciɓe ɗo ñande koneli ɗin ɗiɗi fottuno jeyshul muslimina diddu jeyshul kuffar ka uhuki Allah wi andu innama stazallahum cheytanu ko cheytane mortini ɓe ko cheytane mortini ɓe o wi sabu yoga e ko ɓe faggitino par ce que ɓe falama jippade ne Allah wi hen ɗum walakad afa Allahu anhum Allah noon accaniɓe walakad afa Allahu anhum Allah accaniɓe o wi inna Allah no Allah gafurun ko hafrowo rahimun halimun ko muññotoɗo wo alhilmu ko dabtu nafsi indel gadab jeehe ndaron ka dictionnaire alhilmu muñal ko jogitagol wonki mum sanga toñatay no seykini Allah wi acci ko muññotoɗo a wasi en wi Allah acci kono accaki wano si a woni wi'irde noon haray holli baba adama kadi accanaka par ce que kanko kadi o dirtinno haɗore ka o dirtini haɗore kanko baba adama kono si a way wawiri wi'irde sahaba ɓen accanaka baba adama accanama ko nafsul qadiya ko même probléme Allah wi ñaame ka aljanna adama ɓenguma woto emu noon leggal ka kula min ha ragat haysu shi'tuma wala taqraba hadihi shajar Allah wi fazalla ko nafsul kalimari ɗo innama stazallahum cheytanu ka fazallahuma cheytan cheytane mortiniɓe kamɓe ɗiɗo an ha ɓe ñaami leggal ngal kono ɓawo ɓe dari ke ɓe wi rabbana innana zalamna anfusana faghfir lana Allah wi hen ɗum fataba alayhim Allah wi ɗo fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi Allah yawtani adama si en jaaɓi Allah yawtani adama ɓay o falji en saloto Allah wi o yawtani sahabaɓe mbaɓe falji tawa yawtaki
ɗon kadi ko nambara maɓɓe goo kamɓe chiya ɓen e nden toɓɓere ɗon ibadallah alaysa sahaba man wada allahu yadahu fawqa aydihim wona sahaba ɓen allah wi ɓe fawidiri juuɗe maɓɓe allah fawi ɗo junngo mum ngon ko kamɓe ka allah wi inna alladina yubayi'unaka innama yubayi'una allah yadullah fawqa aydihim ɓen bayɗuɗuɓe ma wallay diina ɓe fawidiri juuɗe maɓɓe ɗen ka bay'atu ridwan allah kadi fawi jungo mum ngon e hoore juuɗe maɓɓe ɗen taw noon ki allah fawayi teddungal makko ngal e hoore aɗen jaasuɗo ɓaawo pellet ko sahabaɓe fawidirta juuɗe maɓɓe ɗen no selli e ka defte chi'a wonde nelaɗo makanno aboubacre dirtu taw nelaɗo fonti soke mum ngon ɓeya fonti hollugol wonde hiɗen wonni ɓawa fof fonti nelaɗo make aboubacre an kadi fontu walli hommu ko ɗa fameten awa ka allah faɗon koye hoore aboubacre fawnoɗon fino famin par ce que huwa akhiru man wada yadahu fawqa yadi nabi ida wada allahu yadahu fawqa aydihim fa yadullahi fawqa yadi abi bacrin on faami donc o liwonde juuɗe allah ɗen koye hoore juuɗe aboubacre ɗe wonno asi ko polgal allah koye hoore polgal aboubacre siko yurmede allah koye hoore yurmede aboubacre ɗum ɗon kadi layi fuɓɓe no duwa famde ɗum so ngiwi e nden ɗon toɓɓere ikotal iman aren ka sunna ɓure maɓɓe ɗe yaafo ɗon ɗum ɗo mi ñogga moƴƴa moƴƴa sino yawira zicrayat fadailu sahaba fi sunnati lmutahara ɓure sahabaɓe ɓen kande sunna annabijo laaɓuɗo e hino ɗo nelaɗo allah salah sallam no yewta en ɓure sahabaɓe ɓen e nder hadis eggaɗo imran bun husein radiallahu anhu qal annabijo sallamaki khayrukum qarni summa alladina yalunahum summa alladina yalunahum annabijo maki ko ɓuuri moƴƴude e moɗon ɗum kaka sunna en wi ka qur'an fiwten waluɗo awa annabijo maki khayrukum ko ɓuuri moƴƴude e moɗon laawol kisal ko laawol peewal ɓarni ko giral angal refti ɓen hikkiɓe ɗon imamu nawawi sahibi riyadi salihin ceernon o maaki limeɗon ɓarni ay karnu rasul arrasulu wa sahaba summa alladina yalunahum ay attabi'una o wi summa alladina yalunahum ay alladina yalunahum thaniyan hum tabi'in o wi ko ɗeɗo guiri tati annabijo sallam wi ɗo no ɓuuri moƴƴude imran wi ɓuuri mi anda si ko ka ɗiɗi o haɗno est ce que ka tati hadis goo kadi ɗimmo on eggaɗo e abou saïdin el khoudri radiallahu taala anhu oɗo hadis kadi no selli ka defte islam annabijo maki la tasubbu ashabi falaw anna ahadakum anfaqa misla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa oɗo hadis imam boukhari no fellimo ka kitab fadaili sahaba imam muslim ka kitab fadaili sahaba babu tahrimi sabbi sahaba ashabi rasulillah o wi wonelaɗo maki woto yennu sahabaɓe am ɓen ndi n'insultez point mes compagnons o yennu sahabaɓe don't insult my followers o yennude sahabaɓe am ɓen o wi si goɗɗo e moɗon waɗi sadaka on foti e fello uhudu non fello uhud jabal uhud ene wiyen ɗo fello kakuluma si sadaka ma on foti noon janɗude e baraji nelaɗo maki on hewtata baraji muudore goɗɗo e maɓɓe ko yeni pooti cigarette awa ma feccere pooti cigarette ɗo na sayire jande ne ndewiya kilo e seeɗa ko muudore to sokere nden ko nden nayyi woni sayire nden nelaɗo maki on heɓata baraji feccere ɗum ari e riwaya mo imam muslim filli oɗo ko hadis abou hurayra radiallahu taala anhu wa ardahu fa abgada allahu man abgadahu yalla tikkan añuɗo o abou hurayra wuuridi e nelaɗo sa sallam duuɓi ɗiɗi o filli guluje 6 goɗɗum hadise annabijo sallllahu alih w sallam siyawoɓe ngalɗi kono mbiɗa yodde goɗo gongini oustad abdallah hakkude mo ngalla eɗon gongini ɗum ko ɗum tummi gongini awa nomi hutorma noon ko noon mi gonginiri ɗum o wi ko duuɓi ɗiɗi ɓe wuurdi minni ka bemma ko jelonno bemma mari o wi komin worɓe nayo minni bemma ari ko jon jawɗi kaari ko taalibaɓe wari baɓe gan ko taalibaɓe minni ɓiɓɓe baɓe maɓe gan konto hikkiɗa o komi woni toolajo on minni onon ɗon foof ko hombo janggi o wi ko min awa ɗon kadi mi hoolaki ɗum ko onno toolajo on janggiri afo on janggari toolajo on jangi afo on janggari min kadi a feetinina fami
ko duuɓi ɗiɗi wari sahaba ɓen ɓe joguino dawruji ɗi ɓe jowanano islam no wonno to woɓɓe maɓɓe kala ko nelaɗo maki mbuuɗuɓe ittey on faami kala ka nelaɗo maki mbuuɗuɓe ittey woɓɓe maɓɓe kala ka nelaɗo wi uttere ɓe arayi kamɓe uttantol islam o ɓe gayna piiro woɓɓe ɓen wawata piiro ala jawdi ko itta ɓen jooɗi wi nelaɗo ko mako ɗa wo mi maalito to mi yettinana mofte ɗen no jeeya ɓen Abou Hurayra radiallahu anhu siyajo go wiilan wo nela oustaz Abdallah wo ko honno hoolorɗon seydna Aboubacry ƴetti jawdi mum fof ari jonni nelaɗo haqqil no jaɓa ɗum ko ɗum tun haqqil jaɓata ɗum haqqil jaɓata fakat jaa bi malihi kullihi ɗum haqqil no jaɓa ɗum o wiwano honno ene ko honno jaɓirɗa ñande seydna aliya immino takko nelaɗo piyoygol Amru bunil Wuddi hein kefeero yawtunoɗo gaawol ngol ko Handak waɗi o tawi gaawol ngol no asa o diwi gaawol ngol warta o dari o ni ɓiwuɗaɓe ko ɗum darnen ɗo heferɗe ɓe inni Mouhammadou e sahaba mum ɓe gasi gaawol ɓe kini ɗin jaarindi sen ko toon sa diwi gaawol ngol jaarindi artire ka gaawol ɓe tawi ɗon ɓe luugo o wi o noon ɗo fof o mbambano ka moƴa o rekkili marche arriére seeɗa ɓawo ñeɗi puccu ngu o diwi gayka kanko diwi jarendi ɓay o cikkike tonin toon nelaɗo maki haga Amru bunil Wuddi pellet ko o tu wawi ɗum sahaba fof yimmi paniki guite woɓɓe faala dogude acca ɗon koye ɗe iye ko yanga ɗo lebbino aseede goɗɗo diwa ɗum nelaɗo maki man yadribuhu lillahi ko mo ɓiyantalam mo fi Allah sahaba fof hawti kono nela sallam hari ko hakim o tawi si Amru bunil Wuddi nangodiri ɗon e goɗɗo goo silmuɗo ari ka islam neɓari o warama goro longol wiya Mouhammadou pii puusiyade maɓɓe on e mayde ko ɗon nelaɗo laƴƴi len ñande ɓe imminimo ɓe kafidi o Seydina Aliya ɓe maki ya Ali alayka bihi Ali piya nan o Seydina Aliya yimmi fiɗɗi ɓay o fokkiti Amru bunil Wuddi no ñaaƴo ñaaƴande kefeero Seydina Aliya no bunga bungo gomɗinɗo sofina joni kefeero nelaɗo maki ja al kufru kulluhu wa kama al islamu kulluhu ila al kufri kullihi siya ko ɗo feeti andi si haala wowlama tawi nanɗo on famari o feetay nelaɗo maki keferaku ngun fof ari islam on fof immanike keferaku ngun fof ɓe wi awa islam on fof ko ali awa yalten dina annabijo sallam ko yewti ɗon kon keferaku ngun fof ari awa tew keferaku ari islam on fof yahani keferaku ngun fof awa yonanowol islam immanike yonanɗo heferɓe ɓen ko honno wawɗa jaɓirde Amru bunil Wuddi champion aduna piiɗo kala piyowo no fotti e Seydina Aliya pay kun heɓari duuɓi nogay Seydina Aliya wari on awa a faala wiide ɗon kadi e wi haqqil jaɓata o wi haqqil no jaɓi ɓe jawa haqqil jaɓay kadi goɗɗo mooɓi ko jeeyi kon fof addi an a yaari ka goɗɗo mo ala suudu darnani kele mum suudu o wi no waɗa mbiɗa andi ka goɗɗo darnani ɗo jatigijo mum suudu koye luwate woni eyo a jaɓi goɗɗo darnani kele muɗum koore a saloto goɗɗo jonnayi giɗo mum mo yiɗiri fi Allah ko jeeyi kon fof fa buhita alladi fasaka ko ɗan ɗon min ari mi wiyatamo taw ko kefeero ha mutoɗen seeɗa faami donc ko wano ni janguirɗen e oɗo hadis annabijo sallam maki o maki la tasubbu ashabi woto yennu sahabaɓe am ɓen woto yennuɓe de fa wallazi nafsi biyadihi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifahu ko nafsul hadis emo yewten on nanen hadis gono ari eggaɗo e Ata bun Abi Ribah sanad on ko selluɗo ka defte l'islam o wi annabijo sallam maki man sobba ashabi fa alayhi la'natullah annabijo maki kala yennuɗo sahabajo an kuddi Allah woni e dow makko yo kuddi Allah woni e makko ari e riwaya goo mo imam Hakim filli o sellinimo imamu Zahabi waɗimo mo wafaka tawtimo e fillagol e sellingol hadis on no selli ka Cheikh Nasiruddin Albani e dendangal jomiraɓe ulamaul hadis o wi inna allaha tabaraka wa taala ikhtarani wa ikhtara li ashaban faja'ala li minhum wuzara'an wa ansara wa ashara faman sabbahum fa alayhi la'natullahi wal malaika wan nas ajma'in la yaqbalu Allahu minhu yawma al-qiyamah sarfun wala adlun oɗo hadis annabijo make makko Allah suɓikelam min Muhammad
o suɓanike lam min kadi sahabaɓe ndaare ɗo logique on ko minen yewde kon miɗo faala en faamu ɗo mantikul hadis on han systéme haala kam mi faala yon faamu annabijo maki ɗo o suɓanike lam min kadi sahabaɓe mais o wi'i o waɗanilan immorde ɗen sahabaɓe an ɗon busara min isilɓe wallitotoɓe lam wa ansaran e walloɓe lam fiyo dina kam marsu ene nelaɗo tun e seydna ali arayno hande Fouta Diallo ko julɓe ɗiɗo ko honto nelaɗo seeni ko ɓuuri woɗɗude gurda maɓɓe ɗan ko Cham ardu Cham haɗo ɓen haulai sahaba hum alladina hamalu l'islam min qarati min aljazira ila alqarat kulliha mi addana ɗo deftere kefeero ko windi ɗaɓɓitonde ndaaron augmandino français jo ko windi emo windi livre ji buy deftere makko mi wola e ɗo joni inde mayre prenez comme référence o wi wo kanko e nder o riwaya ɗo nelaɗo maaki wo Allah waɗani lan e ɓen o waɗani lan sahabaɓe hakkunde maɓɓe no toon wallitinoɓe lan o wino maɓɓe kadi esirɓe e am ɓemi esiri ɓawo siyaɓen no feeti kadi ka banggal esirgol seydna aliya e nelaɗo wo ko hombo man wajada fadlan misla fadli aliyi fi musaharati nabiyi ba'da al ukhuwa ko mbolingol konngol ko jahiluhumu sistani o wi wo ko hombo heɓi ɓural ha hewti ɓural ngal seydna aliya heɓi koɓe siɓɓe ka endan kanko ene laaɗo koɓe esiraɓe kadi ok la nukhasim la nuridu jidalan walakin nuridu lhaq ko gonga on faala ɗen joni seydna aliya ene laaɗo koɓe siɓɓe koɓe esirɓe kadi ko honɗum wi'uɗa fi on mo nelaɗo ƴetti ɓiɗɗo mum o suusi okkude ɓiɗɗo makko nelaɗo jiwo mo helli faaka taw mo duuɓi 6 o wi jombu mo siɗa faala maramo kama han o hewta komo duuɓi 6 nelaɗo resimo o wona hakkude ka nelaɗo e ka baba e makko o timmi duuɓi 9 nelaɗo naddude e makko nelaɗo faati acci jiwon komo duuɓi 16 fa tilka alimatu nisa'il alam sayyidatuna aishata binte siddiq radiallahu anhuma ko no wiuɗa fi oɗo tawɗo noon nelaɗo suusi okkitirgol mo ni nelaɗo maaki feccere gandal mofteɗe no yon ɓiɗɗo ɗon on jiwo maɓɓe ɗon ɓe accumo komo duuɓi 16 on sonnajo maɓɓe ene seydna aboubacry ka na isra o nelaɗo ko honɗum wiuɗa fi seydna oumar bne lkhattab wiwɗo nelaɗo lawla mahabbatillahi summa sika fika lama ataytuka ibnati o wi si wonano saabu yiɗugol Allah e hoolagol ma nelaɗo mi hokkatanoma ɓiɗɗo an kono ko amɓuranilan hande tagi fo gon foof o ƴetti ɓiɗɗo makko on hafsa o okki annabijo sallllahu alayhi wa sallam fa zaka al farouk radiallahu anhu oumar bne lkhattab on ɗon kad na isra o nelaɗo ko honɗum wiwɗa fi mo nelaɗo ƴetti ɓiɗɗo mum hokki on ɗon faati nelaɗo noddimo ɓe maaki wattu miñam makko mi wattanima si on ɗon kadi maayi si miɗo heddori goɗɗo go kadi mi hokkete saabu yiɗa wela lan ousmane bono laffanu wona ɗum wimo zunnurayni jongannoraji ɗiɗi o jombi ɓiɗɗo nelaɗo on faati nelaɗo wattanimo goɗɗo goo confiance no woodi ɓurɗo ɗo ko honɗum wiwɗa fi Saad bun Abi Waqqas mo annabijo nannguno junngo mum towni ɓe maaki haha haali aruni haalakum heno ɗo kaw an onon kadi on lelal kaw mum yani wota sikku nelaɗo ko sengo woto mantiri sahaba ɓen o fonnuɓe o jonnimo ɓe classe makko nelaɗo maaki kala yennuɗo sahabaɓe am ɓen yo kuddi Allah e malaika yimɓe ɓen fof yoni hoore makko o jaɓantake ko naafi sunna o jaɓantake ko rewi Allah farilla fi o yenni sahabaɓe ɓen hadis go ari ko fillion hadis ko ibnu abi sheyba hadis on sahabajo arɗo e hadis on no wiye wasilatu bunil afqa oɗo hadis imo yañña e deftere on no wiye rawdatul muhibbin ko windi deftere nden ko imamul adawi imamul adawi o wi qala rasulullah sallam o wi nelaɗo maki la tazaluna bi hayrin ma dama fikum man ra'ani wa sahabani wallahi la tazaluna bi hayrin ma dama fikum man ra'ani wa man ra'a man ra'ani wa sahaba man sahabani o wi annabijo maki on serata e ɗo moƴƴere fanni
hiɗon suti yeeso moɗon yiwɗo la wondi en on seedata hiɗon e moƴƴere fanni hino e moɗon yiwɗo lan e jooɗoduɗo en ɗuɗo kadi ko fadlul li sahaba hadis ije no tuuɗi e wataɗe addude fof ndaare oya hadis Abdullah ibn Umar ka o maaki annabijo sallam maaki Abdullah ibn Umar o maaki moft alyahuda feccike pecce 90 ko fawi anasarakoɓe feccike 90 ko fawi julɗuɓen kadi feccoto 90 ko fawi nelaɗo maaki kulluha finnar ɗin ɗon fof no ka yiite illa wahida so wona fedde wotere ɓaawo landal ngal ari nelaɗo ko homɓe woni ɓeyin ko ɗum nelaɗo maako no ɓe maaki allati takunu ma kuntu alayhi ana wa sahabi ko ɓen heddoytoɓe dow ko min e sahabaɓe amɓe min wonno koge dow muɗum ɗo kadi ko ɓural gongal sahabaɓe heeɓi e kara annabijo sallllahu alayhi wa sallam e won ɗum kadi wiwɗen fi oɗo hadis Irbad bun Sariya hadise ka o wi min juuli gueeƴe ɗen min jotti ka juulirde meɗen basiɗi e annabijo sa sallam o wi fa wa'azana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam wa'azan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun o wi kanko Irbad bun Sariya o wi meɗen jooɗude nelaɗo Allah o wi o waaji min waaju deññande ɓerɗe fof deñƴi o wi gite ɗe yuppi gonɗi ha min sikki ko de waaju sakkitoro on ni o wi ka sakkitorde nelaɗo maako no wa man yaish minkum fa sayara ikhtilafan kathiran kala wuuruɓe moɗon o yoya lurre hewɗe kal islam si ɗum waɗi hatta on daɗay si on faamiɗan kala tawaɗo nde ñande fa aleykum bi sunnati wa sunnatu khulafa'i rachidin nelaɗo maaki kala tawaɗo nde ñande yo jogui to sunna gon e sunna ɓe sahabaɓe an tentiniɓe nayoɓe aran ɓe Aboubacre Oumar Ousmane e Ali nelaɗo maaki abdou alayha bin nawajis ko honɗum wiwɗen fi oɗo hadis eɗon andi gorko go ñande go ɓarno ka ñande go mo fijira ɓengu makko e sama kala ni ɓayno woodi kadi fijoɓe ha muuto o wi ɓengu makko wallahi aqsim billahi bi annani uhibbuki o wi miɗo wondira Allah wonde miɗo yiɗuma sonna joyinine o yiɗi walakin taraktuki ilahi o wi seeɗa noon hiɗa welana mi accitima ha seeɗa ilahini na e dumunde o jooɗi o min yiti konngol mi accitima ko cergal o maati o wi kono yarta ka nelaɗo sakko nelaɗo fokkeeno o haɗori ka seydna Aboubacre o wi seydna Aboubacre o wi mi heeɓi ɗo probléme kono ko sipamon en tun andi seydna Abacre laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal